wayan laras bapo bagus ingi ni mangkin mewali puniki dia nyari tayang daging ke bos dani iwayan saranu tekening iwayan laras jening wayan laras anak buku dewa sang bagus kapitui dewa jening bisa janeng nampi ada lamunan jani buat ke dasar raos bapone kapening dewa tak tujuannya sing jadelen apang saja bisa ban dewa bakal narima angon dasar matiin akan nebuin dasar raos iaden tutur bapone tenena sing jade kapolen tuah angon dasar angon jalaran napkalaning idewa melaksana masuang baso papinahin pertamu sanang lantes ban idewa ngeneh-ngenehang iadin menahin risa jeroning idewa nabohang buat raos iadin satuan idewana cening ragon niring angon suka joh pesan ban idewo ngalih ane madan sesai ngalih ane madan sikut tuah mula sikut itu ada di padewekan iragone yat nerago ojo anije sanang ban idewu setatengilingin yaden ngingetin buat padewekani sing jadelen tuah tiageni peruyat neninto cening wayan laras mering samus cahaya nah ini ada lantas buin lelawat Bokarden ide bogawan wareruci ditu di purane sare samus cayeni ane subo kasinahan hidup mula ngalih mati
ngalihang sajaroning iraga menyeruadi hidup lantas dini digumi lemah tatu jone sing jadelen mula bakal ngalih pejalan ane siduri tuah je mati ni entuan bakal ketampi ya. Iku madangan punar bawa ini ngalihang sajaroning kecapin sastra agamoni anaknya bolak-balik menyeruadi mai ke jagat lemah entu tuah jeka sinanggeh punar bawa keadaannya Ruwabin edone mamurati nah sehenuni raga maurep dini dijagati setato bakal kakepung kaiket ban ruwe binade ruad binedeni kaon kelawan becik ale kelawan ayu totonan nah halo ayu marun tutang awenane tuare je bakal side entu mepasahan sekenune rago ngamong sangiangatmu ringange sarirene dini di jagat sekali ya. lu ya roda neng lantas inar gamayang bapo tuara bina tekening paplincerana rodoni iya tuah bakal nampi buen nampi baduran buen bakal nampi betenan nah